reka rero nongere mbasuze mwebwe bakunzi b'Isumo TV, nizere ko meze neza cyane, nanjye meze neza cyane. Sasa rero amakuru tubafitiye muri kano kanya ni amakuru ari kugenda acicikana, aho komisiyo y'abasifuzi yo muri Ferwafa nayo ikomeje kugenda itavugwaho ibintu byiza cyane. Kugenda bivuga ko rero aba basifuzi bakomeje kugenda barenganya amakipe agiye atandukanye, turaza kugenda tugarukaho mu nkuru yacu. Nanone reka tukwibutse ko nanone abatoza ba Rayon Sport bari kugenda bimwiza imoso nabo, aho bagiye mu karuhuko bakaba batazi ngo bari muri Rayon Sport cyangwa se bazirukanwa. Ibi rero byakomeje kugenda bitangazwa naho amakuru ari kugenda tugera bivuga ko abatoza ba Rayon Sport bakomeje kugenda nabo bataha, ariko bari mu rungabanga. Biravuga ko muri Rayon Sport ashobora kugenda hinjira abatoza bashyashya. Ibingibi rero nkomeza kugenda mbabwira, ndakomeza ngende mbabwira ko umugabo wari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa cyangwa se SG wa Ferwafa witwa Muhire Henry, rero nawe yaba amaze kuba yakwerekwa umuryango hariya muri Ferwafa. Byose turaza gukomeza kugenda tubigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye. Sasa uyu mugabo rero w'umunyamabanga wa Ferwafa nawe ni umwe mu bantu bakomeje kugenda batandukana na Ferwafa. Nanone tuze kunyarukira muri Rayon Sport, tureba abakinnyi bashyashya equipe ya Rayon Sport igiye kuba yasinyisha kuri uyu wa kabiri. Hari abakinnyi rero basaga batatu bari buze kuba basinyira equipe ya Rayon Sport. Byose baza kugenda rero tubigaruka mu makuru yacu arambuyeho. Ikisabwa no gukomeza kwibanira n'Isumo TV, ubundi ukabasha kugenda umera neza cyane n'amakuru yizewe kandi mashyashya. Hano ni ku Isumo TV, ibindi byose ukomeze kugenda ubitubaza. Twigarukira ku makuru yacu arambuye, aho tugiye gukomeza kugenda tubabwira ku kijyanye na komisiyo rero y'abasifuzi muri Ferwafa nayo itarakomeje kugenda ivugwaho rumwe ko igenda yiba amakipe amwe n'amwe. Anga rero komisiyo y'abasifuzi yakomeje kujya nayo ishinjwa amakosa n'abantu bagiye batandukanye bari muri umupira wacu wa hano mu Rwanda. Anga rero bamwe mu bakomiseri ba komisiyo y'abasifuzi mu cyangwa ry'umupira w'amaguru Ferwafa barayishinja gukora ibidakwiye mu nyungu z'amakipe amwe n'amwe. Ibi ngibi rero ahangaha rero ni abakurikirana hafi umupira w'amaguru hano mu Rwanda ntibatinya gukomeza kuvuga ko abasifuzi bakomeje kugenda bibasira amwe mu makipe yo mu Rwanda bakabera andi makipe. Ahangaha rero bakomeza kugenda bivuga bagendeye ku buryo babonesha amaso n'ibindi byinshi rero bitagaragara kuko bikorerwa mu bwihisho cyangwa se mu bwiru. Ahangaha rero muri iyi nkuru dukesha Umuseke wakomeje kugenda uganira n'umwe mu basifuzi, ndetse hakomeza kugenda agaragariza ko Ferwafa nayo igiye irimo utubazo dutandukanye cyane cyane muri komisiyo ibashinzwe. Yakomeje gukomeza kugenda avuga ko atashatse kuvuga amazina ye. Uyu nguyu rero umwe mu basifuzi yakomeje kugenda avuga ati njyewe narumiwe koko, natangiye gusifura kugeza mbihagaritse, sinigeze mbona
nk'ibyo nabonye muri iyi komisiyo yacu. Ntabwo komisiyo yacu yigenga nk'uko bivugwa. Nabyumva ko rero ntabwo biba byoroshye. Hano mu basifuzi biba bigiye ari ibintu bikomeye cyane. Reka nanone duhita tunyarukira rero ku bijyanye n'abatoza ba Rayon Sport nabo bakomeje kugenda basumbirizwa cyane, aho bari mu rungabangabo batazi ngo bari muri Rayon Sport cyangwa se ntibayirimo. Abatoza rero bakomeje kugenda nabo bavugwa ko bashobora kuba basohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Abatoza ba Rayon Sport bakomoka muri Portugal, umutoza mukuru bita Jorge Paciao n'umwungiriza we witwa Daniel Ferreira Faria basubiye iwabo mu biruhuko. Ni mu gihe rero batazi ahazaza haba muri ekipe ya Rayon Sport. Aba batoza bombi bakaba rero baraye bahagurutse hano mu Rwanda mu ijoro ryakeye, berekeza rero iwabo nyuma yo gusoza amasezerano yabo mu y'amezi 6 muri ekipe ya Rayon Sport. Reka tubibutse kandi ko nyuma yo kugenda bivugwa ko abo batoza batazagaruka muri Rayon Sport bitewe n'uko batishimiye umusaruro wabo bagiye batanga. Aha rero mu mezi 6 bari bamaze muri Rayon Sport basoje ku mwanya wa 4 n'amanota 48. Ni mu gihe PRFC yegukanye igikombe ifite amanota asaga 66. Ibi ngibi rero amakuru rero yakomeje kugenda amenyekana ko uko abatoza rero bavuye hano mu Rwanda batazi hazaza habo muri Rayon Sport, kuko ubuyobozi bw'ikipe butigeze bugira ikintu na kimwe bubabwira. Mwumva ko bitagiye byoroshye bijyanye na bano batoza. Amakuru yakomeza kugenda avuga ko komite ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikora isuzuma n'uburyo bitwaye, maze irashaka kuzagenda ikora isuzuma maze ubunza n'uburyo ifata umwanzuro. Amakuru akomeza kugenda avuga ko ekipe ya Rayon Sport yaba yaratangiye gutekereza uburyo yashaka abasimbura babano batoza. Murabyumva ko bitagiye byoroheye aba batoza ba ekipe ya Rayon Sport. Boho bari kugenda rero nabo bavuga ko bashaka kuba bagiye kuba baba sacked cyangwa se batazongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Reka nanone nigarukira ahangaha ku munyamabanga mukuru wa Ferwafa cyangwa se secrétaire général wa Ferwafa ariwe Muhire Henry. Rero umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Muhire Henry yahagaritswe kuri izi nshingano kubera amakosa yakoze mu kazi ke. Ahangaha rero ni mu itangazo Ferwafa yashyize ahagaragara rivuga ko uyu mugabo yahise asimbuzwa Delphine Uwanyirigira, wari komiseri rero w'ibijyanye n'amategeko mu buryo bw'agateganyo. Ahangaha rero Muhire Henry ahagaritswe nyuma y'amakosa yagiye agaragarwaho hariho n'iheruka kuba, aho yagiye rero afata umwanzuro wo kuba ekipe ya Rwamagana City rero yabaye ihagarikwa kandi nta kibazo yari ifite. Ahangaha rero ni muri kesi yabaye Rwamagana City yari yagirerwamo na ekipe ya Muhanga ndetse ifatanyije n'ikipe ya Nyanza, bivuga ko iyi ekipe yagiye ikinisha abakinnyi bafite amakarita y'umuhondo arenze ateganyijwe. Ahangaha rero yagiye afata umwanzuro avuga ko ekipe nka Rwamagana City yabashe kuba yasuspendwa cyangwa se yakurwaho ku rutonde rw'amakipe ari gukina playoffs cyangwa se imikino ya nyuma yo kugira ngo ikarifiye mu cyiciro cya mbere, aho yari guhura na ekipe rero ya Interforce. Ibi ngibi rero uyu mugabo witwa Muhire yahise afata umwanzuro ujyanye no kuba yahagarika ekipe ya Rwamagana City, rero agahereza ekipe ya Muhanga ububasha cyangwa se abagatera ekipe ya Rwamagana City forfait.
ekipe ya Muhanga igahita iyikarifiye. Ibi ngibi rero ekipe ya Rwamagana City yakomeje yandikira inzego zibishinzwe ndetse yandikira n'inzego bwite za leta zishinzwe umutekano ndetse no kurenganura abantu. Ahangaha rero yakomeje kugenda avugwa ko rero uyu mugabo ari we wahawe cyangwa se yagiye akoresha ikimenyane kidasanzwe muri iyi kesi. Ibi ngibi rero bikaba byari bimwe mu bintu byakomeje kugenda bituma uyu mugabo rero nawe akomeza kugenda nawe ashyirwa mu majwi ko ari umwe mu bantu bari kugenda badurubanganya ibintu byinshi hariya muri Ferwafa. Ahangaha rero byaje kurangira ekipe Rwamagana City ihawe isubijwe amanota yayo, ibasha kuba yahabwa kuba izakina umukino wa kimwe cya kabiri cy'icyiciro cya kabiri cy'u Rwanda, ari naho izakina n'ekipe ya Interforce. Murabizi ko Interforce ari ekipe ya nka akademi ya polisi FC. Ibi ngibi bivuga ko rero Interforce ishobora kuzatanga amanota ubundi ekipe Rwamagana igahita ikina umukino wa nyuma, ari nawo ekipe ebyiri ziwukinye zihita zizamuka mu cyiciro cya mbere, ekipe ya mbere ndetse n'ekipe ya kabiri. Reka nanone mpite mbabwira ko umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Kiyovu Sport nawe abashe kuba yahindura ekipe, aho agiye asinye imyaka isaga imyaka 2. Ahangaha rero muri iyi myaka rero 2 reka mbabwire ko ari umukinnyi witwa Ishimwe Salehe. Ishimwe Salehe rero n'umwe mu bakinnyi babashe kuba rero batandukanye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ahangaha rero ngo umukinnyi ukina mu kibuga hagati rero w'ikipe ya Kiyovu Sport yamaze gusinyira ekipe ya Bugesera FC ibarizwa mu karere ka Bugesera musano y'imyaka 2. Ishimwe Salehe wakiniraga mu kibuga hagati mu ikipe ya Kiyovu Sport yamaze gusinyira ekipe ya Bugesera FC rero ayo masezerano y'imyaka 2. Sinzi nanone reka nkubwire ko ibi bintu bijyanye mu mpera z'iki cyumweru tariki ya 19 nibwo rero uyu mukinnyi yabashe kuba yagenda guterekaho amasezerano y'imyaka 2. yakomeje asanga ekipe itozwa n'umugabo witwa Ndayiragije Etienne, ni umurundi rero nawe ubasha kugenda nawe abikora cyane hari muri ekipe ya Bugesera FC. Reka nanone mbibutse ko umukinnyi w'umukongomani witwa Cesar Manzoki cyangwa se Cesar Manzoki ari umwe mu bakinnyi rero bakomeje kugenda bavuga ko agomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Rero iyi dire kamabwire ko ari imwe muri dire zishobora kuba nazo zagiye zirangira, aho uyu mugabo rero witwa Cesar Manzoki bivugwa ko ari we uzakina ku mwanya w'umwataka wa ekipe ya Rayon Sport umwaka utari we umukinnyi uzari umwataka. Reka mbibutse ko ari top scorer wa shampiyona y'Ubugande. Uyu mugabo rero Cesar Manzoki ni umukinnyi wavutse muri 1996 akaba yujuje imyaka isaga 26. Yavutse rero tariki ya 12 z'ukwa 10. Uyu mukinnyi rero ni umwe mu bakinnyi bakomeje kujyana nawe rero abasha kugenda nawe agaragaza ko ari umukinnyi w'umuhanga cyane muri shampiyona y'Ubugande, ari naho ekipe ya Rayon Sport yahise ivuga iti uyu mukinnyi rero reka tureke ko twamuzana muri squad ya ekipe ya Rayon Sport ubundi abashe kugenda nawe abana na Rayon Sport. Reka mbibutse ko rero uyu mukinnyi ari umwe mu bakinnyi b'abakongomani nabo bakomeje kugenda bavuga muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavuga ko azaba muri ekipe ya Rayon Sport, ariko bikomeza kugenda bitinda. Ariko kuri iyi tariki turiho ya 20
biravuga ko rero tariki itarenze ya 23 azaba yasesekaye mu Rwanda, akaba yaza guterekaho umukono w'amasezerano y'imyaka isaga 2 muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu rero ni Cesar Manzoki wakomeje kugenda avugwa ko yaza muri ekipe ya Rayon Sport. Kambabwire ko hari n'undi mukinyi witwa Malala Mayele Fisto, nawe ugomba kuba aza muri ekipe ya Rayon Sport. Reka naye nkomeze kugenda mbabwira bimwe mu byakomeje kugenda biranga uyu mukinyi witwa Cesar Manzoki. Urugendo rero urugendo rwaranze umugabo Cesar Manzoki, ni rumwe mu ngendo rero abakinnyi benshi badakunze kuba banyuramo. Reka nkumwibutse ko umwaka w'ibihumbi 2011-2012 ikinaga muri ekipe itazwi yahise ava amajyamo yo bita Dauphin Noir cyangwa se Dauphin Noir, iyo hariya muri Congo mu mujyi wa Kisangani. Yavuye muri Dauphin Noir rero 2017-2018 aho yagiye mu yo bita Maniema. Ahangaha rero avuye muri Maniema mu mwaka 2019 mu kwezi kwa 7 tariki ya mbere 2018-2019 nibwo yahise ajya muri ekipa ya Vita Club. Ahangaha rero 2020-2021 nibwo yavuye muri ekipa ya Vita Club ahita ajya muri ekipe nka Vipers. Rero niyo yahise akomeza kujyamo Vipers Sport Club, niyo yabashije kugenda ajyamo. Reka mbarebere ibitego nayo yakomeje kugenda atsinda kugira ngo mukomeze kugenda amubona uko uyu mukinnyi agiye afite ibigwi bitandukanye. Ahangaha reka nkubwire ko muri CAF Champions League yakinnye imikino 11, nta gitego yatsinzemo, nta assist. Ahangaha bivuze ko mu mikino 11 yakinnye iminota isaga 564. Niyo minota abashije gukinamo, ariko yagiye ayikina asimbuye. Ahangaha nanone reka mwibutse ko muri CAF Confederations Cup naho yakomeje kugenda naho atsinda ikindi imikino isaga 2 atsinda igitego gisaga 1. Ahangaha rero uyu mukinnyi yakinnye iminota isaga 180. Bivuze ko iminota 90 ya buri mukino yakomeje kugenda ayikina. Ahangaha reka nanone nkubwire ko uyu mukinnyi yakinnye rero imikino isaga 13 mu marushanwa ya CAF yose, atsindamo igitego kimwe, akina iminota isaga 744. Uyu nguyu rero Cesar Manzoki turebye mu mikino yose yagiye akina, ndabona yagiye atsindira, yakinnye imikino isaga. Ahangaha rero yakinnye imikino isaga 9 muri Vita Club. Muri Maniema yabashe kuba yakinamo imikino 2, no muri Vipers yakinnyemo imikino isaga 2. Reka mbabwire ko rero uyu mukinnyi n'umukinnyi umwe mu bakinnyi badakunda gukora amakosa menshi mu kibuga. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ni muri mikino yagiye akina mu Vipers yabonye ikarita, nta karita n'imwe y'umuhondo yabonye. Mu mikino yakinnye hasi Vita Club yabonye ikarita imwe y'umuhondo. Muri Maniema naho nta karita y'umuhondo yigeze abona. Bivuze ko mu makipe atatu yabonyemo ikarita imwe y'umuhondo. Nanone
uyu mukinnyi rero muri CAF Champions League yabaye imikino y'icyenda yabashije kuba yakinamo, n'amakarita yabonyemo nayababwiye. Ahandi muri CAF Confederations Cup naho ndakeka ariko naho bimeze, naho nta karita yagiye ahabona, ariko yagiye atsinda igitego kimwe muri iri rushanwa rero rya CAF Confederations Cup. Rero abakomeje kugenda mutwandikira, reka dusoma ubutumwa bwanyu ubundi tuze twunyaruka, tuze twanzika dusoza amakuru yacu mbabwira akantu kanyuma nabahishiye k'uyu munsi. Nanone ushobora kuba watwandikira kuri 0787288381 ukabasha kuba wabana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye Isumo TV ikomeza kugenda igutegurira umunsi ku wundi. Sasa ku butumwa bwanyu uyu nguyu witwa Dominique Dusayimana yarakomeje kugenda twubwira ko ndabakurikiye cyane, mukomeze kugenda mudukubita amakuru ya gikundiro yacu. Amakuru rero ndakomeza kugenda nyabahereza, mwebwe ntimuze kugira ikibazo icyari cyo cyose. Nanone uyu nguyu witwa Christian Karangwa akomeje kugenda nawe avuga bati yambo basore mukomeze kugenda mudukubita amakuru akoranywe ubuhanga cyane, turakomeza kugenda tubakurikira cyane. Reka none tubibutse ko ku munsi w'ejo mu gitondo tuzagenda tubabwira abakinnyi ekipe ya Rayon Sport iraza kuba yamaze kugenda naho isinyisha. Reka tubibutse ko yamaze kugenda isinyisha abakinnyi basaga 3, isigaje ko yasinyisha abakinnyi basaga 7, tuzakomeza kugenda tubagezaho. Reka rero mbabwire ko akantu kanyuma nuko umugabo witwa Ruboneka Jean Bosco yakomeje kugenda rero yatakwa n'ekipe ya PFC, aho yakomeje kugenda imubwira iti uraguma muri ekipe nta kintu watuburanye, ukomeze kugenda ubana rero na ekipe ya PFC. Anga rero naho twakomeje kugenda tubabwira ko Ruboneka yabashe kugenda bumvikana n'ekipe ya Rayon Sport koko idiri yarabaye. Muhire Jean Paul atubwiye ko rero bikomeje kugenda bitamera neza, aho ekipe ya PFC rero igushaka kuba yakongera amasezerano uyu mugabo Ruboneka Jean Bosco. Ibi ngibi rero ni aho byabaye, aho Ruboneka Jean Bosco yagaragaye rero ari kumwe n'abayobozi ba APR barimo baradiringa ku bijyanye no kuba yakongera kontra. Bivuze ko rero ashobora kuba nawe yamaze kuba yakwemera ko yasinye ekipe ya PFC, aho iri gukomeza kugenda imuganiza umwereka uburyo ki ekipe ya APR ariyo kipe agomba kuba yagumamo akamera neza cyane. Reka rero dute tubashimira ku gukomeza kubana natwe, mukomeze kugenda muyura n'amahoro y'Imana akomeze kugenda abasabaho, mukomeze kugenda mumera neza cyane.